Omurebi witu wa TV Sto Murungi wasiba kurungi nakutangerera eshaha zaba ibirize kiro neshaha eyamakuru gitagacencire kandi rizoba n'urwa kashatu ebiro 29 ebyo kwezi okuyikumi omwaka gw'2025 amakuru agacenciro ragakuseho izoberi nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oworumo rwo bonero bitstakaga kuretira ombwijire reka tkorece bikore byija bwebembire Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atal n'itano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona. Omugacencwire kireki empundo muri Kagadi zitomwererewe myezena. Abaturo muri Shema batayirire ofisi ya RDC nibatekateka hari umutahi wabo okubo mwinazi atarina nakwata abantu bitu abatine na mushago abatwara bataho mushago. President Yoweri Kaguta Museveni yicereza abatura ba Karamoja okulisi zo mwirindiro ry'enyamishwa erya Payano Ube. When I heard about it, I said, okay, let the Karamoja go back and graze with the animals. Emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atal n'itano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesibwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga ryona. Kale ninyongera okutangerera omumakuru gitagacencwire kandi orugakusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oworumi orwo bonero akasheshekera izuba ariho mwererewe myezena owitwe empundu omucare cyakahyoro omuwode ya Nyamitiyo omuritauna kanse ya Muhoro omu district ya Kagadi abaturano bacura ahabwe empundu ezero bari kugira ngo zabamarraho abana. Omwana wa mezana Mirakongo nzize niwe yitwe empundu bayima yo kutahirira yabo akasheshekera izoba zikamutwara mu cyora cya Katyobona aho abatura bashanga za mwitera. Baitu ebisoro binu gali mazima genyini bitaribanize muno abantu kandi bisire muno abantu twakazika abantu bayingi nyo wendi kaiso no bagamba nimbatwara tukamuzika isirwa chikoyi abana baitu bahwa baitu government ni mbasaba buri kiro tubasa ntubagamba muije bikuya byanyu mbirinde wenda sasa munonga nyiro busasi bwingi ubwo kureba abana banu kabizukuru banje mazima ebikuya biri kubasanga no munzu omwana ari kubanyami munzu akikuya kikamutwara omwana hati mazima turakora ki abaturano bagira ngo tubacine mu rumogo barukora ahabo kwenda kurinda abana babo obutitwa mpundu Nitwa abasije tukusera sente hati turekaramuka turinzira abana habukani bagambe emitiento niyegumye kibira hati abana batuwaho hati emitiere ento eyeragumye kibira nyenkya
iraha sasa bwa mtu sasa mwana government ko tetwanu kwi government tiye murango yenyine aliyebya bya government bine bisaka byali byaitu betu ko government ne tulemesa ebikwe byabo kubitwara ne balema bayine kibira kya muzizi bakalima kumtwara. Rogers ahisibwe omutura wa Kahyorobi aho ihanwere ryaba kandi shewo umwana ogu najangwe empundo ezi zimazire emyaka mingi ziri kubateganisa kandi ngo abana benji baferiremu kwe bino mazire emyaka nyingi enye kinkusaba omuntu mwana wange afuire takyagaruka baitunka government yanye nchakara saha zibeyesanga isatu sazinu ntujya musamu tuli musamu sanju ne kichweka government taine kiyako zero ne kimu ni nsaba government ekibira kinu ekiyeho abako mwana onti niwo kubanza mu bichweka birukufa bana baitwa kwetu nihiramu ebintu bona bafuira abana baitu government etuyambe eye kibira kabira abebembezi nibenda government egura abantu abaherire birebire umwe mpundu bazo mwanya ogundi okwenda kwehara empundu ezibamarira abana oba habikuya oba tujya kwesalinga oba turakita kwita imihanda tujya gita bukubu taharo ikintu kisobora kutuhikaho kirikyo burume kipingana umuntu kufu kandi government ine kintu kisobora kutukora rundu buri kutujuna kufu ebikuye bindi batugambira ngo tikusobora kufurura government ekalenga kuingeginga ngo abantu bakompensating ebisaka byabo bahasibi kandi kakube ekyo kikaraho kijya ubundi kuretereza naitwa abebembeze hansa abaguma tuterera abantu mugumikiriza ubundi kumarira ntwegaita hamu nabo oguno mwana wa kana arikwitwa empundo mutano kanso ya Muhororo om district ya Kagadi ati twabano twakugenda isomero ebikuya tutagana nibitutebaniza tugenda mu makaga abantu naho mitusangayo twiruka tugarukayo omukambazera baitu tugarukayo sazi no kusoma kaira mazira wiki kaisa tutakusoma bwebikuya tubona no mwana wetu tulifuna polisi ya Kagadi yahiko mwanya ogu kandi yachebera omutumbi gw'omwerere nuko kwikiriza abatura okora entebekanisa okuzika gashakwa Thomas tumwebaze webare Thomas tumwebaze kandi ago n'amakuru g'obusasi konkantu shasha na nekejo eyarwaho mwerere wabo twagumizamu n'amakuru abaturo ku rwombyaro bitano elizoba batahira office ya RDC omuri district ya Shema bakugira ngo abayambe abinje family yomwe omu batura mugenzi wabo ahabwo kubasatura nawe ahabwo kutekatekwaho okuva mwinazi abatura abantu bakatoma yo kubanza hamwe ya kabiri Mahega Buhihi hamwe na Nchezi omuri Katindo Town Council Shema District bagambira RDC ngwafure family ya Nathani kwatakanwa nibamuteka-tekaho okubarya nyuma y'obwinazi obuferiremu abantu bana gukonka polisi kwera kumukwata atakumarayo kabiri ebayamurekuire umuntu witwa Fabiano yitwa family ya kwatakanwa twageza abantu aba twabatwara aha polisi abantu bitu amwe bari kura so ekikweta gachona twendowekanya twenda family ya kwatakanwa ergo mu cyaro citu tugume twino businja ko bayibafurikiri nabo nibagire ngo bakareka bitari birungi omukazi ogoba kweta businji niwe yatwire Fabiano akamuhereza bisi ati bamutwira polisi bagaka polisi bagira bata bamurekura atarina nakwata abantu bitu abatine na mushangu abatwara bataho mushangu mwe musabaga mengi etiyambe RDC twakushika otiyambe na Museveni otiyambe omu abantu aba bakwatakano barugumwa mucweka kibagenda ubina hibari zire zire tuje kuchondoza twashangana ngo ngo mushango gwabo furireyo bakabisira umuntu hati nayindi uganda umujyabo akabura akatuntu umuntu kajyafa yabura mutabana wabo tari mwe twantugira ngo abantu abo bafufike bari mu mwanya kwitu twindinde hariho abatura abatugambira okubyatandikire ne barebere ngamba benye nabakita nabasero jejeje konka nabaganda banje nabasento yanje yogo mwitu wenyini akangurira yahita munyanya biza bangwera banchi mutanyuke nyini
Nonse gwe bampimire kunyitsa ngwa. Kubanche miseli. Na chumta twine munyanya waba benyine bya bakita. Ekeji eyinge family je bakwete akwatakanwa etukize. Nyoka makagamba tatabanje okusijo baromba bagambira kagura abantu bamwakira bamutema rahanga yakwata uno bara tarafire. Yakwata yacha konka bachigo bita abantu ngo musano mureba ngo ekisani bakaheza mwita babakoma babarekwire amatevuga ngo twine cyaro cyo bino bwenje. Abamwe nibagira ngo polisi nayo yonjire ahabihagaro omucanga eki ahabwo kushaba abantu esente ngo emishango yabo etambure ntukasemuzakiseho hata umuntu wabuzire imbuza ndugweze ubuzire cyumanyise umwitire nkaye nanje ntimutimujanda tingumanyi ati yamengido uzumuchoni opikikana akananze mintoro 50 twahenda twikizinge 20 okwesharinga ukabatura barkwetombwitira mutahi wabo Nathan kwatakanwa nokwijaho bwanyuma yo kwitwa kwa Barije Fabiano kandi omwe mu batura omanyirwe nka Kenneth Muhereza arigireyo yashaba abantu okusasirwa nuko bashobora nekisere Barije akwatanise na family eya Nathan kwatakanwa bushenyi mwerekana bibakite abantu n'abantu bitabariyo mbatumisa abantu bagira mwana turiyo twenda kwinganuza turiyo tufayo kwenda ngo family ejo erwo mucyaro citu cha Katoma. Omuhwezi wa RDC ahabwa Shema District yayihanangiriza abatura okugumisiriza mpaka nyencyakare shaha munana ngo nibisha kubayamba. Bwena ate shinaza kuba planning naza kwenda kuronda state ndonde CID ndonde DPC twija cyaro cyanyu tuzakutera cyamanero C1 abantu mobilizingire twije tushitamenamwe because mbere mungambira ninye muri kubigambira nyenda nabo babihurire abakandi bari kora mshango so ninja kubahereze kiro eji week ne basa kutabe eji week konkerije ebintu kubyaba byazo mu nteko becero omwe mu banyabuzari abakwatakanwa ubatekatekaho ngo yabayizire kubabega batyo nuko kumuha ezimba guta yatire muha twabona mugisha okugamba n'omuntu wena okuruga omufamire erukutekatekwaho amakuraga gashakwa Michael atwakire ahabwa TV West webare Michael atwakire omu district ya Shema twagumizamo we president Yoweri Museveni erizoba yasiba umuchange cha Karamoja omu district ya Nakapiripiriti hamwe na Nabratuk arukushero bushagici ahabwa president Karuru akarkwije 2026 President Museveni yaraganisa okwakuza kongera kwa leta ngo makagabo kandi yagaruka yabiciriza na no kurisiza omwirindiro ry'enyamishwa erya piano upe. President Yoweri Kaguta Tubhaburwa Museveni na Nyamunyonyi wa Janet Kataha Museveni erizo abasibo mu district ya Nakapiripiriti Leya Nabratok okushero hagize bwa Karuru ngo bamutora nahabwa president omukaruru ko mwako gurukwija. Daniel Roch chairman wa NRM ahabwa district ya Nakapiripiriti yayoreka kwetombwita okwo kitongore cha uwa kibaremi sokurisiza omwirindro ry'enyamisha erya piano ope ari kugira ngo neryo ryino obunyanso burungi obirobo. The prayer of the people is that you provide option for grazing within conservation area. We also request for degazetting of more land for grazing. Excellency, we want to thank you for the peace and security brought to this region. Once Karamoja and Nakapiripiriti is secure, even as in death, so we are secure. We Minister Janet Museveni yachamura abantu ba Karamoja bwa nyuma yo kubaramusya omureme rwabo. Matana Kapiripiriti makajuijui alakara noi ebarato alakara okwe nkari mojong
omukugamba kwe President Museveni yabanza kushaba bakaramoja okugaruka mu bakesi k'ekigombe kya NRM. The question then was, what is the purpose of the government? And that's why I said, no, you bring the guns, I will defend you against the Pokot of Kenya. The Kenyans can have guns and the ones of South Sudan, but here we don't have guns. The government will defend you. And you have seen how we have done it. President anajirangwa byo kwirinda birungi berese hentunguka ya hamwe ebigira ngo tununji amashanyarazi n'amarwariro n'ebyempuruzigana ebiro kwika ahari buri muntu. There is economic infrastructure. These are elements like the roads, like electricity, like the telephones, like the railway, like the pipe to water. This is all part of the economic infrastructure. Ogunajirango nobwa basize kufitaho entunguka ya hamwe bitentase yo maka ne kiburamo noko kwiga abantu becanga eki okwejombera mu programu za government omukugaruka mokushaba kwa chairman wa NRM wa district ya Nakaperperit. President yicheza bakaramoja okurisizo mwirindro ry'enyamishwa area piano pe. I heard of your conflict with here. I was not aware of that conflict. When I heard about it, I said, okay, let the Karamajong go back and graze with the animals. When we get time, we are going to sit down and discuss. Some of the Karamajong were saying, who loves animals more than the human beings? We keep the animals to attract people to come and see them. And when they come, they bring money. They build hotels. Edwin Ram Ahabga TV West AGACENCWIRE. Webare Ram Edwin umurebe witu wa TV West umurungi nikusima aho kurebera kona kandi webare no kutorana ukureba TV West turi mu makuru AGACENCWIRE konka twaza kubanza tumureho tishagaruka n'amakuru agandi. Agarukurataho nagakushikibwaho nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara zombiri nko bihere ebuguna amazomba nezeba kundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limite eyinitanje kunya mfumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas mwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cya kanchire ni chendere biri 12 no 12 no mwako. Agarukurataho Ankore Farmers and Traders Sako bakwatire hundija here center ya Kashato mu Rwambara na n'istanda cy'abakazi kuzaraho. Byo batukabira pampazi batukabira sabuni. Agarukurataho gabanuka kukibwaho endwara zombiri nko bihere ebuguna amazomba nezeba kundeka mwana wanje hata bakuba moviti bakabito mushipa kimwe mushanga sako limite eyinitanje kunya mfumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba member mwena ekitereje cya kanchire ni chendere biri 12 yo ku 12 no mwakogu omataja. You're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Mushanga sako limite eyinitanje kunya mfumura shema yagaruka yakuretera kisereje cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereje cya kanchire ni chendere biri 12 no 12 no mwako omata
Kajaga, Chigarama branch, Wentuha branch, Shuku branch, Burere branch, St. Kabwa branch, Kamoe branch, Chanjevi branch, Mutare branch, Marinde branch, Mbarasite branch, Hamweni Tateria Wizwera, Erukshaksura, Demente, Ebuzi, Ekoko, Hamweni Binji, Terabisha Medi, Chenanemwe, Notita, Namwe, Mitubendeza Christmas, Hamono Kamusia, Wentumibra Mukaga, Ogwentumbuka. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, rolex, chumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hamwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha, bine rooms self contained DSTV, security J kandi parking ne Marira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath, hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa muri Mbarara City wahimbura kace aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 nika no tumushanje no tumukaga 36 kuko bujinege tupataga no gamba aba original garments bari simpindu ko mukujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasate gumiri na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarikwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Company Limited yakuletere chitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025 echukuza kwata hasile hiku okumara ibiro bishatu ebikumi na chenjo jomu chai 15 byokwezi 11 chege gwo mu chai 16 byokwezi 11 mubendo mu chai tizote utafika bishongozi bebe David Utalo MCs DJs okutaha kandi no tunjira echupa ya Mpengo ni drink utaferwa kwangura ibihembo ngasola pano cyo cya Christmas amasimu t-shirts engofira Mpengo ni drink MC aprons chitaramo cha Mpengo ni fermented beverage 2025. It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for year, and this campaign is still ongoing. Sazino mpangulire nsigulire kisembo ekya school fees ekyo mwaka gumu kandi kisemize muno nyawo pressure eyo mwana ondi omu urani msasuru mwaka nikimanyisa abana beja kusoma kurungi kandi batene buzi kubona nomega akanyunyuzi emu mukaga 5 akanyunyuzi 80 hash yandetera yandagiro school pay kandi niterera bazeye bona basasule koraba mu MTN momo kandi twene kiba kuferwa MTN momo ya mazima long live MTN Uganda Limited. Christmas bunyaruguru development sako yakuretera shitere cyanyamurungi ayi muri warisha kwangura banyuma yo kugura no kusevinga emyeze eshatu kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1225 otehireyo rere kirakomugisha go kutamukaza no kukangura ebirabonye mwinji wasevinga miliyoni 2 neshweka nemigabo miliyoni 2 neshweka no tukumusha kukangura wasevinga mtwara 5 nemigabo mtwara 5 no tungomusha kukangura wasevinga mtwara 25 nemigabo mtwara 25 no tungomusha kukangura nkoko shukari omucheri emigazi nari baharoni za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans neri nibashangwa nyakashanga bunyarugura head office kandi bine branch chambura
kitagwenda ibanda kagongo kasese ekyo kikureki yetungire Altar Wine ya St. Peter's. St. Peter's Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisiibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mu ihanga lyona. Okumanya bikiraho tera no mushanju ibiri mukaga note ina itano nashi note mushanju ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. Hayes recruitment experts for safe jobs abroad. Ntumanyisa bahumwire bona ba pensioners, senior citizens, civil servants, teachers, policemen, army officers n'abazire mwena abutwatwarira abana banyu aheru okwijamujamo gukubakora abajwecerwa ningashi agents mu biceka byanyu. Ntujya ko nitubaha emishara na allowances bwa nyuma yo kuhamibwa abibanda ishongoro kamwenje buheju kashari kazo n'imyanya baherire tubugane aca ibanda urwa mukaga 25 byo kwezo kwikumoku abantungamo rukunjiri kabare kanungu soro mwija chai rubare arwo kubanza mushanju byo kwezoku abisingiro rugaga mwizi bukanga twishanje ari isingiro district headquarters arwa kabiri 28 byo kwezoku abagureta bushenyi yona mitoma shema rubirizi twishanje ari bushenyi district headquarters arwa kashatu 29 byo kwezoku abakasese footpoto chenjojo chibare masindi kagadi mwije acha ibinga footpoto arwa kana 23 byo kwezoku abagureta mbarara nabandi abakoba batabasize okutushanga mwije acha ikacheka arwa katano 21 byo kwezoku ninga tshanje a office zeitu omuchombeko echa Amazon mbarara opposite na Stanbic Bank amazoba agandi gon esimu not mushanju ina not not ninga not mushanju ina itano manager ogito wagito ko kama tumu kidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atuna bana wende byom tugumisize shankibiri bantu mareka turgomuzana tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine iyo ni shara keki bazakunyumva cyangwa pesi yo ndesete ko gatanyuire mbogo yukushekere teganisa wenda ngende mbogo yoka oyine mbogo kana bamurugi ayibambere korera ayimukama wanje okagaruka meshara zanjye oyino mukoro nkembagaye kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nene kuri ndizo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa achombeko echa Central Market room na 17 Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanye birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twakomwe kurenjera rwizoba abino buhereza bwo nitwakira omuri rwambara suits umwanya bw'ubwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshimisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya go gukorera muza seminar board meetings n'ibindi umwanya ni Rwambara Suites conference center twinebe chenje byo kuraramu ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ibare mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nishangwa ari proti kumeina Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanju noti shatu atano na mnana nshanju na mukaga ana na mnana ninga noti mshanju itanina noti emwe ashatu nemwe nshanju nina katochi yeri no munuzi bwayo katochi kerya mutindo okugerizo babantu banje tibaregaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yeri no munuzi bwayo katochi
otakayikiza emyaka 18 otanywaho. Mama wanji, mama waja get the power to win. Get the power to win. Abagabo wakade kumi bedu. Chikuru nyote wewe bila kusaswa kukozesa mama nibo olidemere wantu mugambe zensasu mama cheulire cheyite cheka nyoganza kwesa mama nesasa mama mwana bataka nande sema kwenda kwesa mama yesasa mama uchaka tena kwesa mama mazi masanyira mafuta bio ndebira kuziza bana ngosasa mama hawana ukade koni esanga zitambule bataka kwakamwesa obukade 10 bakagulu etuga obukade 10 tugene embale obukade 10 tugene ekyendo etuga obukade 10 tingira amala obukade 10 tugene kasanga obukade 10 tugene kasanga tingira kuma obukade 10 obaba kuma tugene masaka etuga obukade 10 obaba masaka twafunani munadini nengo ku munadini etukaka watu wande amafuta moyo natambula bwati nebatu blessing notaka emikono nebatusabira kaola kama tibasaba nebanyabo nekintu ngodo bali kumi nebale choka so komulabe okobe uko olire ngwa yenza kugabasi. At first, I could not believe, but the gentleman told me, please just get this number I've used to call you, go to the Ginger Service Center and ask the staff there. So when I then gave another option, told me, call customer care of MTN. And once you call, give them the number. So that was easier. So when I called, the team, somebody there told me, whoever has called you this line, whatever they have told you, it is true. Wow. So it has come with 2 bits, like 5. Yes. Thank you, the money is there. I've received it. Owangulotia ulira owangulotia bukade 10 nagamba sasula okolesa mumu nagamba nyinga mukaga tano ash over downloading a momo app empya enamba esoko yange tukozesa ngasasula okolesa mumu njiwo bukade 10 basebo de banyama tona kolero yabalandabe namukisachi ani asinzo kwelanga sasula okolesa mumu ngasasula mumu enamusawo bali kona bazanyi tunonya mwangu Amanyanze Bruno COVID okuva mu momo. Yes, please. Am I speaking to Mr. Dale? Yes, please. You even know Uganda, where do you go to Uganda from there? What away. There was a lot of promotion called Get the Power to Win of M10 Mom. Yes, I've been paying. How about those Sulachi? I've been paying my school fees. Yeah. I've been living actually for airtime. So, Mr. Dale, know where are you, my brother? I am in Kitco. In Kitco. Yeah. Mr. Dale, do you know that you are my 10th winner? You've won 10 million from M10 Momo. Right now? Yes, you've won the money. And do I want to believe that? Have you said that you said that it's near you? M10 Service Center in Kukum. In Kitco, right now, I am actually next to the nearest. I can even drive there right now. So if you can, you drive there and show them this number and tell them they have called me that I've won money. Like serious? Seriously, you won the money there. You want to listen? Are you speaking the other language of Kichu? What the other language you're thanking me? Mwakedi momo, mwoteri momo, school fees momo, amazi momo, masanyalaze momo, byonango sasula momo, buli momo, gambye momo,
twaruka yuko mukahumuro tugumiza munana makuru kandi ageshwe keki abarukora aha roundabout mu town ya Rukonjiri erizuba bakera kugwerwa kawe bwa nyuma y'ubuju obo barukoramo okwatomoro ogwacwekereze bintu ebirwanyirwa mesente ezero kurenga miliyoni 30. Ebyatya haramusaro z'abakazi eduka ezirukuze ebintu bya burijo garage na hotel kandi ababa baroho bajyango mu rogo gutandikira kiro kandi gutekatekwa ko bagurugirira amashanyarazi kandi kigama koko amuro gutandikira ko shahasha zo mwabazo amashanyarazi yaberega tuyirenga taro nigishane garagaho so bijirega gisha n'amani menshi gatandikira mu kazu kamwe nabere kari mu metabox umukiro tubuye turya twahurira yine cyaba ko musaroni ndabana cyangwa byo muyo timanyira iguretibu nyine mu business kandi na government benefia ko umushoro w'abakozi banyine mu nanyembe mu business yashira bwena ni shaka government bitaguma kwikiriza imbera keji mpaha abaferwe bintu byabo nabakwatana baragara bagumize ngomo no babiri bihintaza ibintu byinshi abamusingi n'abana bindi kureberera kine nko kunsigire na sente tubagize kusikiza gavumenti umuduga kine kinyire mundu gireyo basoya kuba mbene nyirusanze amagara ganje kine cinkwasire mwana kimwe kumukundeba nenda tine kinyine neco kushara tinki arabe bembezi abayere ko kwatwaho ahabo mu rogo twa program kugira ngo tubahumbize kandi rumuranga abona bakwesa amashanyarazi bakwesa bakwengana amashanyarazi wajagura urusya ibintu bintu kandi abantu bacikerere kandi ubwo n'umwanya kuko abantu bakora muri intasa babanza bakora amashanyarazi bari ugakoresa anabari ugakora abari ugakora cyo kubanza bari ibimwe babura kubitereza ki kandi nabari nakugarikisha nakugaba ofandon kutumanya operators babo kituma bari kugata ofandon every time gasha kwa John basivye webare dan basibye kandi nshashana n'abantu abo abaferirwe za business zabo twagumiza mu namakuru umukire cyabushesheri izuba polisi etorire hotel ya Tembo Trek Court zo mu Rembo rwarira eyi ebinera rwa president mu kibine cya National Unity Platform Robert Chagulanyi Center mu Chagulanyi na jangu polisi ebirezire kucondoza na no kwata bamwe ahari bafu soldiers be ahabiri kugambwa ngo bahenzere imodoka ya polisi bagire bintevivamo Mugambirizi wa polisi omwihanga kituma rusoke obuyaba byo mu kikorwa abanyamakuru orwashitama harunaguro muri Kampala nagira ngo bibireho hihe na Oboto Primary School aho abasigaza barakugambwa kuba bari ba foot soldiers bahenzere motoka ya polisi namba UP 1916 biba mu laptop yechika cha Dell echumuruzo cy'imotoka cya sensor bihamwe kidomora cy'amajuta nenshaho yemyenda laptop batwala ensawo ya omumu bana babadde mu motoka eyo ne bamenya n'ekisumuluzo eky'emmotoka ne batwala ne lita za 20 ag'amafuta kituma nagira ngo abakozere kikorwa eki babire ne batamborera motoka namba UAN 25 ne ya drone namba UA 93 AU aho batangire motoka ya polisi bakagifumura impira batyo bakatwara ebintu ebyagambwaho our pickups ne bagifumita oba bagifumise biki emipira gyonna ne yonna emotoka
Julius Isabirye na Sergeant Peter Muhungu nibo batwire enshongeji aha polisi buli omu atambulize programs ze mudembe bafuso ryazi 10 banopo nemotoka y'ekika kya drone bekwasirwe okufwera polisi mu kuchondoza twagudewo emisango omuli robbery ne malicious damage era nga twakuteyo mu bantu baabwe twakuteyo abantu 10 we Robert Kyagulanyi Center mu Elizoba atakajire mu campaign ze omuri Karamoja yayoreko kwetombwita ahaba polisi okutahirira ekishenje kya hoteli aho babiri barara bakatandika kubafuza. They raided us last night because they were looking for their gadgets. As you saw in the video, when one police officer was questioned what he wants, they said they are looking for tower. Now, Afande Nkole, the head of police in Lango and Teso, has told me that they're looking for tower because they allege that he stole a laptop from them and they also stole a jammer from them, a sensor and a bag. As of now, 7 of them have been released, but 10 of them remain incarcerated. I have spoken to Commissioner of Police, Afande Nkole, who is the head of Lango and Teso, and I've expressed our concern to them, and I've also questioned why the police in Lira refused to record a statement. Edwin Ram Ahabga TV West AGACENCWIRE. Webale Ram Edwin aba Ankole Farmers and Traders Sacco bakwatire ko irwa ryandija hele center ya Kashatu omu district ya Rwampara na n'ekitanda ekyabakazi kuzarako eki bizire bakora ubye bari kusima ba customer babo abatwire no batambara nabo okumara emyaka 25 eyibasyo mbaherezo bwa bikoguzi. Abebembezi abanyihanga buteraniro town council omuri Rwampara district bakwatanisa n'abakuru b'irwariro eryandija health center ya Kashatu basimira ba Ankole Farmers and Traders ahabwo kubishika bakabakwatiraho n'ekitanda cy'abakazi okuzaraho rwahito kutorwa twakiruho mu myaka nkigana n'ingigana atari icyo takishwa umwana jati nyoka zarwa kitanda cya Ankole Farmers nangona abo bagitandikire hariho bijukuru babo nabo batakikozere ki so nimbasima mwe bari mnoga azimwe bari mnoga umuheza witu umuheza wanje kureba ngo mwatukoreki nanishaba hariyo mcyara oku ninde batu y'abashara bakuru abandi ni bato owazalira kataka kaka anyikizo mkono kando yumukomugambire okakazara honka akazara umbara yaha hati mbwenu kutamenya kata kanso bazave ngurambara aba Ankole Farmers. Thank you so much. Abarukwebembera irwariro eryandija health center ya Kashatu nibagira ngo burukwezi nibatunga abakazi abarikwenda kuzara abarya hagati ya 20 kuzahara 50 kandi binamasiko menshi ngo kitandikirweyo ikija kubahwera munonga kuzara ndije twirenezaza unga cinagira mu twasi imestana chiti student zalizaho cyakura cyemyaka yenyuma so Elizoba mwaturetere kitanda kisa kandi kitekateka abakireba kiza kongera no kureta abakazi okuzarira akuba mwanya nuza ko buri muyonjo munonga amuherwe byo batugabira pampers batugabira sabuni kandi nyewe nkanarongo bampe by'abana babiri so nimbasema ba Ankole Farmers kandi umushija wanje yine account mu Ankole Farmers hatubaza kugeza aho twiguze y'abana itwenkanyihanga branch ntubanza kusima ba customer bitu abaze kubika nitwe kumara eje myaka yona imyaka 23 eitwa amaro muri nyihanga turukonja kuja myaka 25 ntwongera kubehanangiriza
kandi no kubashaba mwongere kutukunda mwongere gumana mbikanitwe kandi mbase kwija abo kubo buhereza bucuruho kandi akore farmers icuruho no myaka yo kwija neja gumana. ababire bizire kuraguza batongere okwegesubwa okuba kubasa kubikira abana babo abakira bato hamwe no kwetantara okuteganisibwa okushashara ebishare eby'amashomero. Ekitandatu akita oruguto twaza gukora amakwano tugombekeke ubwo muzakuma wawe iwe oruguto gukora museveni kare parisho moda jiresere some of you mukabe mwagarire sente za parisho moda kubagambira haterizo yo mcyaro rya tanga kutebekanise yawe no kwigura account omankore farmers orukubikira omwana wawe owo ino munda na no waziri. Ankore Farmers and Traders Sacco ina mataji 17 okwetorora ekyanga ekyaburenge rwizoba. Amakuru gashakwa Christopher ahimbisibwe ahabwa TV West. Webale Christopher ahimbisibwe umurego wito murungi ninyongera kusima aho turebera kona kandi webale na doktora na okureba TV West kiriyo makuru agacencwire konga twazagaruka tumureho tugaruka makuru agandi. Amazina ganje biro sanatori deputy head teacher St Francis Vocational Secondary School eri kusanga muri Bitoma Bushenyi district. St Francis ishobora hango yinteze imbe byinji na nabana nebinji na nabakozi nebinji konka twabati twine kizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta mingi konka atwa retira abantu ba fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marungi mweniwe wa saluni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyi n'amaka abamabara na za hoteli tungasora ya fresi rero kora magoba ishuka muri badikushumikira bajikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha usigwa bado murwaje katoli kundongozina nanywede kanu kadu vera chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule okududa kululu okotyonguka kwata kalimu muzeekano bakayita batya painapo sauda drink kakamudwa munanasi ojo mutodo vamubya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi naye nefuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kusala ebisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte ozisiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Uganda Police Force ni ndabanya Uganda abarashikiriza ibikwetengwa okora nk'abanyizo musinje omuriro by'obururu ningashi Election Special Police Constables omurimo no gukumara emyezi 3 orukutunga emitwaro 69 buri kwezi noba nokorra omu district eyorukuturamu hale emirimo eri kurenga omu mitwaro 10 oyine kuba ori omunya Uganda oyine ndangamuntu yihanga kora abe wabiri wakoze rwanyikundire na Uganda Police nikikongera omugisha osheme kuba ine emyaka 18 y'obukuru oyino mutema gwihanga osheme kubonye n'ekiri kwereka ngo kashitamire ebigezo by'ekyamushanje kandi oyina amaani oyetegwire okukora okumaresha nyingi hamwe n'omu byasitoro okumanya kushobora enshonga abantu bakakucenga oyetegwire okubangurwa omu by'okwerinda kumara okwezi kumwe osheme kuba oyehandiikise nk'omutezi w'akaruru omu mwanya oguratungiremu omurumu toshemerire kuba ori omusirikare w'ekika kyona abakazi nimuyigwa nimukwehandikisa sindika application ehandikirwe n'omukono
owa Inspector General of Police IGP ogiteho na photocopy yebye mushomo yawe eyendanga muntu yawe akashanu kamwe aka passport akohereze kweteza hamwe n'amabaruwa agarukwanja ukurwa wa LC yo kubanza LC ya kashatu na giso we cyanga cyawe cyo ratungire mu murumo rero byona obitwara office za police eza district ninge za region obutarenza kibanza cyo kwikumina kumwe 2025 abarate bwankara nubo barkwija kwetwa ukora interviews ahabiro ebimukwija kumanyiswa orayiyete cyatari nimura abayine papa by'ishobobo naja kwatwa kandi aje nanu umushango omumbuga zebiragira Tuntumura kabozo Tuntumura kabozo tuntumure stress Tuntumura burwiro komora kabozo Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komore tukunywa chakabozo multivitamin drink Tasyo munsi y'amagara marungi Nichukuyamba ho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendije megasho kwata kabozo multivitamin drink utuntumura cyubana na stress tukunywa chakabozo multivitamin drink nichikorwa bakabozo Health Products Limited chamibwa UNBS kandi curuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozo okwetorori hanga yona okushubara no kumanya ibiro kuciraho 0 15 11 Olina mutwagoluma emimire giruma ebinywa amanyo obw'omusujja waliwo Kiramo Plus lwamanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Iwo twira noteganisibwa bashuma nimba takumanya byo kufomuka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kozesa sola kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo omanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo kuteka mechi access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rwetenga hawa security yawe neka yawe na business yawe emihendo nimirungi ebirukiraho bashanje aharabajwe kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera noti 32 15 kaga nina anana mwenda ninga noti 85 ananina ananemwe noti mushanju. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Still to come on Crossroads. Quiz's happiness always comes with a cost. If you're telling the truth, please you shut up. Don't miss the epic Season 2 finale week from 29 September to 3rd October, followed by Season 3, where everyone is out for revenge. On Palm Prime, stay connected to DSTV channel 148 and Go TV channel 303. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. When I'm watching my Kazanyo, Auntie Ku highway Gamuga, just my little Joshua. Honey, one away. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. It's a great day here in Port Poto, where we've been rewarding our customers who have won school fees for the whole year. No, star 165 star then 80 hash nibakuhereza engenderwaho mbere na hati school fees itakajimazireyo ndire na loan
kweze school fees imbere nsasubireyo obumpulire nkumpangwire school fees tinda hokira no kukikiriza nyoko mabere shite kunyereka ngo mwana asasubira amaziti kandi asasubira umwaka bwonna guno mwaka najya gumara no gukwiza nagukwataho MTN ekikozi. Now I'm a winner. I thank MTN and I thank God. Welcome, what's our topic today? The biggest back to school promotion season 3 is here. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket of basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it! All day confidence. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Ndabaga yuko kahumuro tumuzamo na namakuru kandi ageshwe keci aba Patriot League of Uganda mu district ya Ntungamo barabwira bubona abakwenda kwebembeza kavuyo mu campaign z'akaruru kabona akenkumi 2026 ngo begendesereze Jonathan Muhumuza ukurwa mu PLU nagira ngo tubakuza kwitira mu ntuwe nerisho ukoreta ko akimucero muri Ntungamo ngo ko batwire no bakora mu campaigns ombururo bwenyuma. Jonathan Muhumuza okurwa mu kibina cha PLU kando wabira yesimbira habwa MP Barushenyu muri Ntungamo nagira ngo hatabatandikira kushomesa abantu akarunja karyo mu karuru ko businje bitu zitari za campaign zo kwitanana no kuhansaga nebigambo ebidashoborokere konkanye kunabirebire of course nkanye nabahagize mu kimanya kurunje kandi n'abandi bakandida bakabine cy'abahagize konkabwo burunji bwa NRM muja kwagira uminigo buriya tukazo umukurwanagana tukahendera NRM ari yeferirwe twahendera candidate NRM flag bearer aferirwe ki position parliamentary seat yatwagwa candidate yabariyo independent. Muhumuza nashobora ngo nkapa PLU bembiro kurondera president Museveni akaruru ko businje ahabwe birunje NRM kozire expecting obuhanguzi kandi expecting ataraze mu violence nimanyane bakugezeho kugiteka kunka turabahereze attention. Jonathan Muhumuza nomwe abarjiro mu karuru ahashaha yahamheru kandi nagira ngwe cyakachikoro kwenda kureta ho businjo mu rushenyi nyensya ubwire bukiriyo nyowe nabagira nti byone bikwetegezwa biroho nija kureba ntobwire bwihika bwanje kabagambere shongeza nyiro mu karuru nija kureba ubwire bwahika nija kubagambira kandi nyoni nza kusigarana bakorana n'abarisibira umugandi w'independent y'ikibina cya National Resistance Movement mu district ya Kanungu na Marabeti Mutabazi Kataba nayenda abanyakanungu okutora na bebembezi abararete ntungu ko mucanga na no kuhagira NRM uko twatandikire entunguka yabona entunguka yo mu maka entunguka yo mu kazi okwatanisa kwa Kanungu nka district na no kubashakira ebintu ebiriyo kwebitutura nturebe tutareba na Marabeti abire naganira kona n'abanyamakuru kandi yahananjeriza abatezi bakaruru okwirinde mivuyo na nemiceja no mukaruraka kureka bakamusinje na nikorere bamwe n'abakurikize mureke twaza kuzo mukaruru tugira akaruru karungi tutarwana abahagizi bitu bikire mirungi kandi nishabana kandi ndetse abandi nimwe mugambira abahagizi banyu bagire mico mirungi turwo mu politics zakavuyo
guhona araganiza kutungura by'emizano entaranta z'eminyeto ebyo bugese na ibindi by'intungo kumucanga ahabwa TV West and Elias Rutugusa na Hweza Wilfred. Okay, bakomezamo abemezo muri byantode barabwirwe okwerinde micejano na no kujumira government kandi ubwe bona bari abecibiri na 10 okurugira abebembezi ba NRM mu cyange kintu bagira ngo bigenderwa byentunguka no kushagika NRM bitu kutari kuryana kandi ubwo bari abecibiri na 1 banyinazi bakuru bange niba mama abandi bati batambula ni dorini kalukanye dorini si cyechi bina waliyo wagira NRM ye yaze buzinga flag bearer abandi ko balonze wajja soshoti ndega iride namwe mugikozese nenga mugikozese mu Rwanda NRM oyo data ko muteka ko kuvumira abantu muteke ko ngamuyimba oluyimba lwa NRM lundu lwevo kubakola ki okubayingira okurwana sibura gemero mu minyeto no kucendeze bine biri kweyendeza nibimuha bigenderwa bya president webali nyo leka kati kutande abantu bano bakimanye nawe diguru yo je wasome embarara ku masti yeta yako kubera nge tandiko okusaba kati kaleta wa kaleta waka ne mwetege atebwe murete ebibuzo ekibuzo kirete bulungi natuka government lote ngorwana abavubuka abageto kambabulire ate kambabulire kinjagalo bakakasa muri nyeri ya Yesu nukutegera kwangura wana abatara kwa serebendera ya NRM nibashabwo mwe nenkwatana sabwe ntunguka yabona mhanjini nyeshebe kwani ngaraka ka independent nyeshebe kwani patro mutotera atari tiketi chibena cha NRM omugandi abazire bahigo kwatanisa n'abashomeso kweraho abana okukiriza emyuga yabo omu mashomero ebi n'ebindi bigambirwa mu district ya Kamwenje obwo abashomesa babiri babwana n'abazire ayishomero ya Mother Mary Nasaran Primary School ebi n'ebindi bigambirwa mukuru w'ebyobwegese kandi najangwa emirundi myingi abazire bakizire kuhinduza abana mu mashomero abo batandikine nago ekintu kiri kuteganisa obwegese bw'omwana itwe mu district ya Kamwenje basere bamwe umwana arabari mu cyo kubanza cya kabiri cya gatatu then cyakana yamutwara kuriya cyakatatu yashoboye yamutwara kuriya n'ekintu kibi ikibonire cyatuma umwana yadunkana. Now let us turn attention to the stars of today's event, our pupils. Each of you is unique, talented, capable of achieving greatness. So never disregard yourself in whatever you are doing. So when you are doing something, always get behind it. Enshonga yokushomesa abana emyuga y'ebyemikono nayegambirweho abokuba ruhanga kahanga twena owa 50 no 60 no 70 bona kahanga ruhanga mara kandi bona ruhanga nabakunda kandi ichiyaba abenire plan manya academics is not the only thing that really makes people successful. I know so many people that have studied with about very very exceptional, intelligent, but failures. Other components of life that make life successful. Amakuru agasha kwa Sande William na Anthony Twine. Abanyamakuru bitu babechibine cha NRM mu district ya Ibanda bariyo mu kuronde miringo yo kutunga mu obusinguzi ahababesimbireho ahansiye bine bindi hamwe na naba batine bine abahirwa bujana bwo kureba president Museveni n'ikibina cyo nacatunga obusinguzi bamukarura ke 2026 akubwa na habebembezi batari bamwe na bamwe kureba ngo mugagwa gwashira hajyabo no batwa kandare kurwo state house abwini habebembezi batari bamwe abayerekeje kwataho abwebembezi okushomesa kurunja abantu babo mureke kushomesa abantu ninjira ko nimba kurura bengi nzakwaretera nguto amashireza ngaza kwisha abashomera ngaza kumbe amagwaru ngaza kwisha ejo nentunguka yabona tintasiye makaga abantu
ibyo gavumenti ni bimanyika neza kubikora konko mwebembezi ashimwe kuba nashumese umuntu yargato muboro abebembezi ba NRM muri banda batwire nibabugana bakwaya nibaza kutunga percent 98 kandi no kuvuga no kuhinguzibwe nisaba n'amarodi hati tugitemu ba chairman ba boda boda kuba ya no za radio abo ko basanga chairman wa boda boda akwebembera district yone nari umuntu wa man naona ine bendera yenkaki ko mutana mani bwa president yakoze umuvuga no kwabiraho n'abarwebembera abana ba ghetto abikirize kurondera NRM akaruru biteshonga zabo zikakorwa abana ba gas turede kurona karuka president konka problem yitu inempango no kugira ngo ite tumutufa namwe nyo kintirize kureba mwana no kujya munyesimira atanaza kuba kansa n'icyo kibanyetiye ituno bane bakuvugana n'abantu bakuteka hampingo bakutwara polisi nshonga y'ino mukaruke ibanda ekwasira hansi na higuru kandi ubwo hatine gamba kuberiyemwe ahanshonge ziresira besimbireho batine kigombe ahabunyishongero bakanya abebembezi bashabirwa kureba ngo tabashaje kogo wona riye nyuma y'idini umuntu kusedini nengana umyubutegeki nabari umhingiro wa Uganda Hili muntu nyana kugambira bya hari umuntu arashaka kumwirwaro akira ko mashagama ya standard ya level akagambira doctor ni kushaba none shaka mu myaka turiki ni mustai ni musiramu ni wantamu musimera hanga ngwi imwabi nabana tebachitwa diarrhea imwabi nabana tebachitwa pneumonia imwabi nabana tebachitwa whooping cough. These were killer diseases around us. Nobasa kwimuka ofuna kaboda ukatembe uzaho kwika nobasa kwimuka ofuna taxi uzaho kola ho kwika na shamnana zicuru notambula na neka yawo ugirisa amakuru agagasha Timothée Mushabe webare Timothée Mushabe agwo makuru agacenshire agutwabasa kurundana rizoberi kandi wabanaga kuseonde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian owo rumi orwo bonero itwendeza okurara kurunji zabishatu z'ikiro na You can now get all the Tibuzi out with the MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial